2015 Marata Hichacamaja, alcalde Fidel Zamírez Pequinchirimpeja, Jesús de Machaca, municipioja, Turcahuayiwa. Takina kasaja hanit Ixcayanua, ñek erara lak arara ukamanua, hichahania 40 kilómetros takina kasawa los cachasiwaeje. Uywana kasaja aleka pasto iru chiliwa ukakwa mankapjana, hichahania pawaranka hectáreas alfa yapunakawa yapuchirantasiwayi. Waka uywana kasaja ankanaki ikipjana, hichahania kimsa pataka establos waka ikiyutanakawa lurasiwayi. Karwa uyuiri markachiri nakana aski patakeja, Procamelido Suxana Yanap Apampeja, Pataka Gila Cobertizos Karwa Ikiñutanakawa Lurasiwayi. Pasiri Maranakamaja Ibihu Iwanakasaja Alej Uyunakwa Ikipjana, Hichaja Kimsa Tunka Yatunkane Apriscos Ibiji Kiñutanakawa Lurasiwayi. Cebada waka mankaja ankanakwa pilunatana, hichaja niya kimsa pataka iniles cebad imañ utanakawa lurasiwayi. Yapuna kasitakeja janiwa uma karpaja utkanti, hichaja kimsa kalko micro ukamalaki macro riego tecnificado uma karpanakawa lurasiwayi. Wal janiwa puchuta ukamalaki hawirata uma pjayatana, hichaja niya pawaranka familias markachirinakawa agua potable qoma uma nijaptana. Colegio Yatiñu Tanakasaja Kalawa Merqin Tascana, Hichaja Tunka Gila Bloques Machaca Hacha Utanacanejtanwa, nivel secundario Toquena, Ucamaraki Machaca Equipamientos Yanakampi Poctata. Educación primaria alternativa Ucanakaja Wali Armatanwa, Hichaja Tunga Kimsani Gila Machaca Aulas Yatiñu Tanakawa Lurasiwai, Equipamientos Yatin Yanakampi Poctata, Ucamaraki Pacalco Unidades Educativas Yatiñu Tanakawa Askishkip Asiwai. Maisa Toquet Jalura Siwaiwa, Pacalco Salas de Computación, Kimsa Calco Laboratorios de Física y Química, Ucamaraki Tunka Payani Baterías Sanitarias, Takpachu Kanakawa Yatakayu Tanakana Utayasiwai. Pasiri Maranakanja Laka Kanchanikiatanua, Hichaja Patunka Gila Polifuncionales Anatain Kanchanakawa Lurasiwai, Anatawimpi Naira Kataru Sarjaruñataki. Municipio Toquena, Comunicación Yatiawi Askinjama Utjaña Pataqueja, Enteluxanquile Campeja Utayawayatawa, Pa Antena 4G, Corpa Ucamaraki Cuipa Alta Hacha Coyo Toquena, Yaquepa Iluna Canja Ancanakiwa Tanta Chasiyatana, Hichaja Patunga Kimsani Centros de Capacitación y Atjatayu Tanakawa Lura Yawayataje, Equipamiento Yanakampi Poctata, Yaquepa Tanta Chasiña Ucamaraki Yatiyu Tanakaja Janiwa Suma Uyo Percanipcanti, Hichaja Nia Kimsa Tunka Muro Perimetrales Uyo Percanakawa Lura Siwai, Machaja Garaje Nakampi Uskuntata, Calle Nakasampi Ucamaraki Plaza Nakasampeja Chamacanua, La Cañequi Ucamanua, Hichaja Tunka Pescani Gila Plaza Ucamaraki Calle Nakasawa, Adoquinado Ucamaraki Suma Alumbrado Público Ucampi Uñacahuayataje. Policía Payapaya Nakasaja Maitata Utaniki Pjanua, Hichaja Sokta Módulos Policiales Utanakawa Lurasiwai, Machaca Equipamientos Yanakampi Poctata. Yaqipa Marcanacanja Hisca Mini Posta Utanikiatanua, Hichaja Kimsa Machaca Hacha Centro de Salud Qoyasi Utanacanejtanua. Yaquepa Qoyasi Utanacasti Askistasina Hacharua Tukuyawayataje. Pasiri Maranakamaja Pusi Ambulancia Ukanikiatanua, Hichaja Tunka Machaca Ambulancia Qoyasin Cañas Conectanua, Ucamaraki Tunga Kimsani Moto Nacanectanua. Pasiri Maranakamaja Janiwa Mal Laboratorio Ucanikayatanza, Hichaja Pusi Laboratorios Usun Jayasiña Utanectanua, Ucamaraki Pusi Equipos de Ecografía Usun Jayasiña Ucanectanua. Nia Takpacha Centro de Salud Qoyasi Utanakawa Equipamientos Qoyan Yanakampi Pocantawayata, Ucamarusa Municipio Kimsa Tunka Gila Profesionales de Salud Qoyirinacua contra Tawai, Aski Qoyawi Nakampi Chicanchasñataki. Takikasta programa Sukamaraki ONG Sukanagampiwa Irnakawayata, crear dos toquet Jania Paoranka Gila Kuya Kanakawa, Kuneimana equipos tecnológicos Irnakanya Nakakato Kawaitana, Pro Rural toquet Jawaranka Gila Marca Chirinakawa linternas solares de alta potencia Kato Kawaitana, Plan Internacional Ucampeja, Pescatunca Soktani, unidades educativas, Yateyu Tanakana, huertos escolares, Toquinacana, hortalizas Yapuchapjanakapataqueja, Churawayatawa, tanques de cosecha de agua, cañerías, mejoramiento de agua potable, Hukampi Aski Yanaka. Municipio Salja, maquinaria Nakasaja, Ala Merquejanua, Ucatua, FNDR, Ucana Crédito Yanapta Pampeja, Ala Waitana, Pama Chaca Volqueta de 14 cubos Nissan UD, Ucamaraki Pa Retro Excavadora Yonders, Aski Nakawi Nakampi, Municipio Toquena, Pocañataki. Yapu Chirinacana, Aski Pataqueja, Yamanchawayatawa, Mecanización Agrícola, Sokta Tractores Agrícolas, Collirinakampi, Suma Chunaka, Achocayañataki, Suma Chamanchirich, Olkemancanaka, Mancasipjañastaqueja, Proyimpa, Proyecto Euroclima Ucampeja, Yanaptawayatawa, Papa Taka Gila Cañawa, Yapu Chirinakaru, Suma Cañawa, Yapu Chapjañanacapataki.
Yaqipa chaqanakaroja janiwa auto taqueja purcanti. Ukatu anía 20 kilómetros taquinacaja collo iramanacala histarasiwai. Hanuk ampi chama tukjapjañanacasataki. Municipio Toquena askir nakawinaka utjaña pataqueja callanta waitano a planta procedora de lácteos luraña. Pequencha wisanja yanapta waitano a wali piscina hakiri marca chirinakaru. Mangaña naka purta yasina zapakata utjawiru. Hakawisana ama yanaka pampas taqueja lura waitano a pusi cementerios wiñay utanaka. Taque toqueta yanapta naka takta senja hikjata waitano a 36 millones de bolivianos ancaja marcanacata. Tunka pusini proyectos productivos irnakawinakampi akata naira kataru pokañataki. Akama askir nakawinakampi ukamaraki hukampi yaka irnakawinakampiwa municipio Toquena pokawayata. Gobierno Autónomo Municipal Jesús de Machaca Marcalja Irnacasctanua Desarrollo Integral Sostenible Sumacamahueja Taqueniru Puriñapataki.